Sabtu 26 Juli jam 4 lewat setengah jam. Bonteng 8.000 nu ieu. 6.000 goceng 5.000. 28 7.000 perapat. 14.000. Bawangnya aduh mah bawangnya 48. Wortel 6.000 bungas. Jagong 7, buncisnya 8. 8.000. Tomat anu cobaan bawa ka ditu. 8.000. 20. 6.000. 8.000. Ieuna 10.000 rada hanjat. Jamur 5.000-an, gamas 1.000-an, 32, 29. Rawitnya di angka berapa ya guys? Bentar kakang poho. Rawitnya 38.000. Keritingnya 30.000. Caplaknya 1/4 10.000. Teweknya 28 sok. Pakcoy, pakcoynya keren mak. Pakcoynya 6.000. Tuh karungan lagi grespol. Apalagi yang ini. Salada ceban bawaan ke ditu. Merapat hari Sabtu. Perek meureun sakola mah. Oh, ditungguan ke tukang lauk asin. Well.